nepečena torta sa turskim keksom i narandžom sastojci, 300 gr turskog keksa, 1 pakovanje, 4 zrele narandže, čak i malo mekše jer one imaju više soka, ili 5 ukoliko imaju manje, 400 ml mleka, 200 gr kristal šećera plus 4 kašike 2 pudinga sa ukusom vanile, 200 gr margarina, 100 gr šećera u prahu, 150 gr čokolade, 3 kašike ulja, 3 kašike mleka, 250 ml slatke priprema, iscediti narandže pa im dodati 200 gr kristal šećera. Staviti na vatru da provri. Čim provri dodati i 200 ml mleka, pa opet sačekati da provri. Dok čekamo, a brzo će, pripremiti puding. U preostalo mleko dodati puding i one 4 kašike šećera i sjediniti. Kad sok i mleko provri zakuvati puding i mešati dok se ne zgusne. Skloniti sa vatre, prekriti folijom direktno na puding i ostaviti da se ohladi. Kada se ohladi skloniti foliju. Umutiti margarin sa šećerom u prahu, pa im dodati ohlađen puding i sve umutiti zajedno. Umutiti slatku pavlaku, kao za šlag, ne pretvrdo pa dodati filu 2-3 kašike i opet umutiti. Podeliti turski keks na 4 jednaka dela. Na tacnu na koju ćete slagati keks staviti malo fila, onako kašičicom na više mesta samo bocnuti, da bi se turski keks za taj fil zalepio jer se keks ne umače u mleko pa prvi red hoće da šeta po tacni i teško je fil pramazati. Ta količina fila baš neka bude providna. Poslagati prvi red, otopiti čokoladu sa uljem, dodati mleko i brzo izmešati. Trećinom čokolade premazati sloj keksa i staviti u frižider 10 minuta, da se stegne. Zatim premazati sloj fila, pa tanko slatku pavlaku. Staviti drugi red keksa, čokoladu, fil, slatku pavlaku pa treći red keksa, čokoladu, sad se već malo stegla, pa je malo zagrijati, sačekati da se stegne na keksu, fil, slatku pavlaku i odgore četvrti red keksa. Dekorisati po želji i ostaviti nekoliko sati tortu da keks otpusti i da se ukusi sjedine. Za dodatnu aromu narandže narendati malo korice po dekoraciji. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.